abatong ba kyang aning se jang abi ticho sopong limite abina nguchicho zadeng abatong ba te aning se ki chang abina ange mayanong nguchicho yong isa abiyo chacho kanyang abi mapara atamong kanyang song arkuning tang abatong ba yang wang ko ma toza abi mapang ning seki tsipa mga ara khatulana maya le de Crystala Chiningcho Reverend Pastor Associate Pastor Women ko Krista Chai Utirati Longshu Amangelana ko matoza shite langlana khadoi changya hiba Zele Christmas tapchela zenong katoi zaro pom na liro akute pa nar tamong kya ching amala jare ko Jisu Krista ninglana kanyang sena khechore Zorang ba kyang matoza aning se jona kishiki kaduchana hibang uchitige no Kishiki senyepa nyarabataku. tapche mayayang ronong abatong baning seng mungkung tigerati ron nam likhang nar malong kyang pekha malajare Shono chingiki alomino alimilati setirale maralo basi biyong piti lini abam lang piche kangle chihuta limi Bethlehem la yang tara Riwaratina zadeyale mamanu pachi susurano azikerana choyo beko yang tarakatu suronong ba jihuda lara atamong na jisuza tenong ingin cho jihuda limi Bethlehem la yang tara asin suronong ba riwaratina zateyale mamanu pachi susurono Ako nga Jesus suronong pa Kuti maibig tingtingale Sara kutila zata sono Na arang yusi kateliro Jihuta limi Bethlehem la Yang tara suronong pa riwaratina zadeyale mamanu pachi susurono tapche mangayang ronong runam jing Dr. Alem Associate Pastor apu kyang ate pekha yopachare Chenge isa kyang chapa yunatsa ronam ying Kalatiara shati maya aramayalana ine hiba chake kona chonwe hiba kalatira shati maya aramayalana hiba yuhi ina December khadu 2019 kang isa litrola tele Christmas tapchela ina chogo ko chengelang ina sakuiba yunalana ko atroba sagusanong ta atauba ronam chikona ina hila chenge isade ziramba yukatu yunate chenge na
Serang bayu ko to choma chingre. Ta kode beka ate king sa rocho. Serang bana apu tsura matecho. Kode beka ate king sa rocho. Serang bana api tsura hibalimi yang matechoe kona. Hila kalati shati yang kalati litro yang river pole na tracho. Ko chanye hiba. Tu chacho na kalang isana lamting de tue ko tu beka ate king la sirang bana Jesu Christa za ibalimila rosocho isana lipo shadi asang la Adam and Eve na samecho tumecho yomecho hitse gona yuje bala kalang sirang bana tatana lipo shadi mayalala maka mangalala hiba hitsa Jesu Christa roso gona Tatana limilang akyang baka tu jerna na kru zanumba. Isayo tosha lemluna hatsa isana studies hano. Ta tsirang bara lemcho atalile ko abina matsamere ko abina akyang kilana atau baning dang wuchire. Hatsana isana kalang kode hatsa baza tinang Adam and Eve beka hiba amanyi shibacho ko Abraham gaya kang hajar anya Abraham na nakona Jesu Krista kang hajanya ko chengi Jesu Krista la na nakona chengi isa kang hajanya ba magkeba mangala isa matrarang na kang changana zile kang hajar mayoshi hiba rungnam baza sirang bana kecho tui kang hajar he tui kecho na ko na isa na lamtino ko tintino Isa ning dang la hat shurale shira kecho mao kona lamnong ta isa na hila chanyang hiba in the fullness of time God sent forth his son pega ade king katula sirang bana abitsura mate chabaza roso baza kalang hibayoza ina azing dashola tuyona liro kala limila history world history la tuyona liro hatse yo anya hirona chanye isade hiba listen ichono hatse kuni ba nara isa akira matera antongli le narna hetsbayo history ze ina hirode narna hira bamza lamkino go recollect sano go ate bala ina Israel kada hatsur the holocaust ara chongchacho ara kada hatsur the samse samlocho hatse yo in yogo Go iba in the fullness of time, beka aching ataking the isana kode tina limi UK go azinda cho UK la alatalana in a point asang you don't know. Go hatsabaza number kadu God prepare Jewish people. Sirang bana Yehudara ronam cho. Abi Jesu Christa roso no ba sirang bana Yehudara ronam cho isana hila number kadu. Yehudara Ara Egypt limila, ara ayurasro la kang semaya munglang ara lichoy kon isabam na matele. Kadang King China, Egypt limila ayurasro la ara licho. Ko ataba UK sa isabam na azing da chulang nguno, ko limi UK la sa nguno. Israel kang yere, ataba ayurasro na cheko na kang yere. Ara anying chobali kananyang mosana nakona kang yere ara tsecho ara kang yere tse wode kanan limi mache kadala Egypt anye kadala arura to shirona kadacho ko hatsiri abamla tsirang bara achomang ko tsirang bara tasena Israel tsa ara shiti lang la tanye sala arna ko checho Hida de limya bam na Israel Egypt limila na kana limila wole China tiale but limina yuchirza Ko hida de arakada de arna ko chirba shije lang la tanye sala limirna Israel hida duma ara hilaw kadulile ara tsirang hida akang tsirang ko tsaya yang uchibong tsirang ko hiba tsirang na Israel lang nole bata limina tsapsi cho ko matebe cho hida de Israel tsirang tsa arana limina matenya cho ko hasaba limi shankadu rocho
Hatsabakala Arakana Limila Zadubakala, Kartung Liroba. Israel, it's a northern kingdom of Israel, southern kingdom of Israel, Yangli Anya Kangpecho, Zapecho. Koi ba Yangli Anya Zaiba, northern kingdom, Koi ba the southern kingdom, Judah, go Israel. Anya Zabeba, Yangli Anya Taba, Lirode. Isana Kodetina, Jewish diaspora, Konatsire, Yehudara, Shupishua Tichoba. Go Hatsabaza, northern kingdom of Israel, Assyria, BC 720 la, Mabecho, go Assyria Rokona, Hatsaba, Israel Lata, northern kingdom Lata, Ara, Young B, Ara Hinkana, Ara, Yoratana, Libecho. Go southern kingdom of Israel, Hibaza Babylon, BC 586 la, Romacho. Go Hatsaba Madeza, Youngly Anyatiza, Assyria, Babylon, Katangta Sese by Youngly Anyan Roma Deza, Israel, Champi Socho. Go, Ibra, Rankona, Babylon, Limila, no one, Ayurusula Yobaso. Hatsuza Ara King Chibabeka, Atera, Akurara, don't Kesebecho. Go Adesa, Trezara Akura, Atung. Wrong the Tibecho. Hatsana, Hatsaba Yangli Anyama Israel Jewish diaspora. Ara Adela Shupishuyana, Akamchora Katu Kamchona Adela, Limia Adamu Suchina, Ara shooting, Limia Adamu Chingbecho. Hidaya is Egypt, Israel Limia Atum Mapsebeko, Atum Rang Hivokona, Ayurusrula, Ara Lito. Hatsaba Beka. Ara limia bamla rang tida bekala. Adila ara Jerusalem amabot kutumi tanya choza. Nebuchadnezzar na. Ara amabano male. Hidar's ara young be ashu lang country abmla wote. Jerusalem za adila shupati go amabaku mali rita. Ara na synagogue. Ara na kalapcho. Ko ba synagogue hitza kochi India layo kochi layo synagogue. Are Yehudara Kade, the Lib Abamla Suchi no Wacho, go here Abamla Arna Sinako Kalapcho, go Sinakukla Arna Mapacho, Sinakukla Sirang by you Arna Nichocho, to know Ara Jerusalem Lazamova Chichoza, Jerusalem Amabaku Tanya Pechoza, Sinakuklata Adela Aramabacho, Hidade Limi Abam Suchina, Yehudara Nachinacho. Alirlimi abam laza sinago kalapcho India lami thare anyo shilinoe ko kharna langu ko chano southern India la linoe Kerala part ko ade sa Kolkata lami lile hasuru za India lami rona ara sinago kalapna limi abam la sinago kalapna mapode mayurna adela nye karna pai Israel hito ara to mabaro te ira akong sirang mabare Hiba akong tirai li ningo alimi tribung tirang irna hatsama pare ko akong tirai ko na arna yuzi tate parna hatsama tirang baza matenya cho hatsama Israel tirang za tsamnya cho ko hatsama suro katula limya bamza Israel na jingo na sinago kalab na mabona licho Israel nindala aking chiba ta tirang ba lamchong la kamadyo hatsa Israel za missionary ruta limya bam suchina wasogona sinago kalab na mapona rocho isana nguno hatsa kona Israel za first Israel Yehudara kalapaza ara limya bam suchincho sochina pecho ko hatsa Mayurana, Limirna Abamzana, Israel Tiranza Sanago Matenyona, Lipa, Bekakadu, Hatsaba Shankaduza, Isana Munue. Anyoba, second point that God prepare, Pagan's world. Young Pira Libi, Young Lita, Sirangbana, Ronam Chachoba. Number Anyata, Young Pira Limi, Sirambana, Ronam Chacho. Alexander the Great. Isa na Yukila Mugo. Hiba Alexander the Great hitza Macedonia lana ancient Greek yang lilana yang Tatara outer Philips. Go by Alexander the Great hitza scholars philosophers Aristotle lana kichoba. Go abita Yujibana Greek tangesele Egypt limilana suro ziche choba. Go abi yang lita
BC 336 to BC 323 Kong Tere Asangdu Alexander the Great na limila yang sasacho go isana matele Indian history la sa northern part of India za Alexander the Great rogona has a yang sasacho history kirna yuchugo chano hiba Alexander the Great his history ni yo matala abi India la rogona Marila na makagona abi zigona hazodo chana na sashurba isana mayoche that at the very young age in the age of 33 la abi kuzicho Alexander the Great is a katang Nebuchadnezzar youngly kaluba kalang youngly amala ta sezeba youngly Alexander the Great youngly charogona limya pamlang apina young sasacho koiba Alexander the Great hitza abio mounche abio visions Greek culture ko Greek language you hitza limila international language sasono kona Alexander na yali khatwe abina yangli yang sasacho hiria bamla wokona Greek culture Greek user tonu tikecho ko Greek culture za pichino ba abina limi abamla suchina abina Greek sabaidi haso za chingso kona Greek utona limi abamza Alexander the Great 13 years yangli sade limi abamla atrong bala Greek uchono tikecho ko Greek user chenge English international language ro user Greek user abamna chono ko trano ko kino matebe chwer bai kang thre asang du sa shoma bala ta Alexander the Great sapakhalang abi yang litza adela abi kyona asisa matera ta sezera malicho ko yang li mayak sagona Ptolemy kona yang chachara Ptolemy kona isana hiba yangli yang chachara isana ngunuwe Alexander the Great poki abitasa yangli khadula langnara chachoba ko yangli mayatsa isana hingunuwe hiba Ptolemy na hiba yangli la yang chachacho hiba yangli la abina yang chachade za hiba Ptolemy za khatang lamsi scholars khadu chacho waka kinya ba ko tranya ba khadu chacho ko abitsa Egypt limila abina library amala yo banungba abio nothing ke world history library yo banungba nothing ke hatsana abina isa azingdacho ayi azingdacho hi ibri na tracho koi ba ibri yu hitsa adela macho bego Greek yu choso za asurular na ibri yu mama terata Alexander the Great hina Ptolemy hina hitsa translate sanongba abio Mangche kadu apina atongche kadu kachwe kona isana yore yuke kuna yuchire ko hiba Ptolemy jana scholars Yehudara ara tribe 12 tribe of Israel lile ko azaba 12 tribe of Israel na ara nya tharoro scholars sipulong kona ara nya nyare ba anyana hiba Old Testament Torah hiza arana translate hano tikecho Ibri yuna Greek yulana to know Ibri ara Yehuda na mi Greek yuza na cho Ibri yuza na cho be ko na Greek yuzu choya bana adela hatsa chacho kyalanki na mi adela translation hano tikecho here is 72 scholars 12 tribe of Israel 66 scholars tipulungona scholars nyare ba anyana translation hana tikeyade Scholars anya sobecho ko aranyare nadu hasaba translations at tamcho BC 250 la Ptolemy lang na babekala sacho ko hasaba deza Septuagint kona tsire makhala LXX kona me tsire ko atserna theological waka karikide Septuagint makhala LXX ko trakala hatsa Old Testament Hebrew yuna New Old Testament Greek yulana translation tabadeza Septuagint makala LXX kona zeno theology kirna la hatsa lemke na lile hatsa ba surokadu adela hiba Ptolemy bekala za hiba yangchaba Alexander the Great ko Ptolemy anya yangchaba bekala za hizela bekala Greek yu tono digeso international language council show kona Ibri Old Testament la Ibri yuna translate sa kona Greek yu kampecho hidade isana nguno hatsana
chanye hiba subdivision translate sasho kuna Israel azarati adela Ibri yunamago na Greek yuna ara azindacho kichecho ko hasoruza katu kampecho sanangure Hazana adela New Testament asi azindacho hi adela Ptolemy beka Alexander the Great beka Greek yuchonu international language sashoza Hiba asi azindacho ila Greek yuna trasho balile to know Arabara Ibrira Israel Kali adela Greek yuna tracho to know at the Sangtam in a waka to trade in a yo waka the international market la was sonya kala in English trano in a Sangtam to trakala Sangtam to kitcheno Hazara de la international market la was sonuza Hazaro to the Greek use the chochoza Greek use the common language sasoza hiba asi azindacho hila ipri yudama Greek yuna tracho ekona isana nicheno Point asala, God prepared Roman Empire. Rome young leader sirang bana Ronam choba. Alexander the Great sako Ptolemy rogo arashanka du tsigona adela kadang powerful kingdom yangli kadu surocho ko hatsabaza Rome yangli yang saba. Hiba Rome yang sabaza Augustus. Hiba yang saba Rome yang saba hina. Limia bamza yang sasacho South Africa lana tike kone scout land dashi Limia bamza Rome yang saba yang lipoki hirobecho isana limio yukila isana ngure ko azindacho lasa isana nguno Hiba Augustus na Hiba yang sasano tigecho ko Rome yang sabaza Limi atpa shashana Rome na yang sasacho ere Koiba Rome na yang sasabaza Augustus na yang sasabaza 200 years limihi Rome rekela lichwe bai kang tsenya dashi Koiba Rome na isayo chanye langar to isayo calendar sano isayo langar to calendar weekday sirada moza watch sirada moza Rome yang sabana are yang li beka are na kalap checho balile ko Rome yang saba beka yang li chanye dashi macharoe ko na Akia materina changedashi chore. Ko hatsabaza Rome yang saba hiba limiter. Ko Rome yang saba yo nothing gets unify the world. Limiter katu kansono. Yang li katu ruiduza. Yang zala atzala development la linong kona. Hiba Rome yang saba na abi yang li abi yo kingdom sade. Hiya bamza lang kalap choba. Hiba the Rome capital city limio. Ko libya bamlanza abina lang kalapcho hatsana hila akimatera isa turinala hibayo saying all routes lead to Rome baza yichgo tanwe Rome bamla la abamza Rome yangli lang abamza direction lang yo development kalapcho yangli yangza hero cho ko azurza areyo yangli za katang azurza atsa yangli kadu akanyano Nizara mamapseno, yang zala lino, development infrastructure development abina ching song makapcho, lang yo infrastructure, are Rome city, Italy, Rome city, it's duma, ta limia pamlanza, sea road and by road, are na kalapcho idarabai. Yo Rome yang saba beka. Koi ba Rome yang saba beka. Abio Rome yang saba hitza adesa atanga duza God's kingdom and Roman's empire is similar kadusacho. Rome yang saba hina kutusacho abina Nebuchadnezzar na atazana Nebuchadnezzar na abina yang lima dezala mako na sasoko na ranghi wako na ayurusuru la yopa chure Assyria na mati le hita chure yang lia bam na kode yang lima abina arna ngiza sasora ko arna ayura kansora ta Roman Empire Rome hila Augustus abio yang li hila Abina yani kadu mache kala ngizar masaso. Abina yani kadu mache kala abina rahi wan ari yang la mayopa ayura makanso. Ta abio policy ataka duza. Ari yang la other kingdoms la uproot and make a slave. Ayura kanso ra. Ta Rome yang li bahidala he invade ko abina sapa kala za rocho abin mache kala abina governor appoint hakona hatsaba yang lila za vakona governor kadu yopacho
ko hazaba yo governor jana hazal are yola chunu yono lino ko mayuro yola sa ko palari are yo culture la are yo system la du lino rom yang saba yo policy za ko abina rangko na rom la mahiro ta abina rom sabaidi ko romans governor matechano isana bailat mi isa linoy matechako na hazala arana arangi za romans council ba re hazaba yang li za de romans to council no rahi mabanong da romans to council no hazaba yo apio chacho hazana zirang bari yang li ko anya yang li hitza ka tang kyoda cho God's kingdom established zirang bari yang li the God established in his kingdom in our life ko de Krista isa akala ronang Krista isa de li sora mala Krista isa na ko na nila ya le ate manovere ta ko de Jesu Krista isa akala zirang bari Krista yang li isa akala kechoro isa akala ze Krista ze robo Krista ze isa yola lino ko Krista na tu lamro abio yang chaba abi yang li ze hazala isa ze sorere yung kwa ta yung birita zu na da rai tong uchi ta fa ta male maza hiria pam ze Krista na ma kenya choba ko hazaba ze isa de ko de Krista ze rona hazaba yang chaba ze pino ko Krista yang chaba la isa kan ze so no zirang bari yang li yo policy ze hatse romre yo yang li yo policy ze hatse romre na rang mahiwa ta romre na ara zero no governor zero no ko governor kuna using chakona ara na romre ta ara council cho so zirang bari yang li romre yang li za akyoda hazana hitba pekha and a little down of Bethlehem yang di ya kadula Jesu Krista za surocho Krista surocho koi bai zai sana ko de dina ina de shoruza God prepare the Jewish people ade shoruza limya pamne Yehuda raza ara tsirang ara chaya ya za sana he slow ka tu ang ko na limya pamna ara tsirang ara chaya ya za tinyo ne yade Jesu Krista za surocho za it was very easy for the people to know about God and Jesus Christ. Adesa, God prepared a Pagan's world. Young Pira, Limi, he kuna, Alexander the Great, he kuna, Ptolemy, kuna. Adesa Bible translation, our Old Testament translation kuna translate hachotza. Adela, Greek yu chono tigecho. Greek yu chono tigecho. Greek Bible na trano tigecho. Yehudara Asrolara Yehudara Yuma Materza Greek yuna kinu go trano matebecho. Young Bibara na mi adela hipa azingdacho hi adela arenami kinu matebecho. The fullness of time bekaza achirog beko. Hasaba bekala Jesu Krista surocho. Adesa de yochuruza. God prepared the Roman Empire. Augustus the Caesar isana abina langabam alila go kila tseba langabam kalape choza adela langza limita yangza la lichoza adela Jesu Krista suroba kanglang adela Jesu Krista limia abi Israel la limila sa tu family nyanya romang ma kutsina ba yusopono adela lang libecho Jesu Krista mono ara thare anya ko kadu sanye sala anyin cho thare kadu hiria bamza go river Paul apostle Paul ara bamza adila by road sea road apam laza Rome government lang kala birza limya bam lang sirang ba yuku hiko na adila tu atsungya mamale lang ayadi mamale lang sa kala pego mado kichila nge lang lirabai akong la nge lang lirza adila azinda cho bigo na seyono digera Kade wanyesala Greek user common language charza machong chara kare grama niche yesala translator liraza translate habera amala alicho e prayer na za katanung ba cha choba ta Greek user adela limya bamna atomba na mathepe choza hidarza adela langabam Roman yang saba na lang kalape choza
Hazari Tiramba Yusi Atabigona Tsi Rachicho, Hatruza Isana Thomas me Indiana Rocho Marang. Thomas me Indiana Rogo Kala Apizra Sachoba Marang. Tiramba Yusi Rochoba Marang. Hatakona Limi Abam Lang, Suchina, Sochina, Cambechuere. Atongama Malicho, Tiramba Yutono go Tsiunumaza, Atongama Malikona, Tsiuna Tona Rachicho, Isana Mure. Hategona. Hataba Beka Archinza Isaka, Hataba Beka Laza, Jesu Christa, Bethlehem la, Jesu Surocho. Beka Arching. Hatego ila utility. Isana Hatabayo, Limi UK ko Azinacho Kuna, Ronam Ying Bata, Tirambana Abi Jesu Christa Rosonoma Ronam go, Beka Shitala Abina, Abi Jesu Christa Suroso Choi Balimila. Hila utility Shanya Katopam na Liro. Hiba Christmas la Christa na Kukila ko Akala Suroso no Tadale. Ko Hazabar Suro no Bata Ronam no Tadale. Isa Akanko Isa Kukimi Ronam Chino. Ko Hazabar Ronam no Tutano. Isa Nakada Ronam no Tadaro. Kala Isa Akang Ronam Chino. Jesu Christa Bethlehem la Misukula humble Katula Suro Choego. Igabakatula Surochego, Haseguang, Malamaship na Liba Akan Katula, Chisu Christa Surunuzala Amakono Mara, Machamarara Kuki Katula, Machamarara, Nang E Macham Mundo Rashiba Katabazla Christa Nakala Surono, Kanyanga Shina, Ashibloma Vagona, Nakula do Bamna Zuyo na Bambala Kataba Christa Surono, Christa Suronoza, Isana Ronam no. Isa akangsa, siramba yu kinong ko bego, siramba yu kinong, tangkita na kinong, isa tuba yung malarasino, lilila rasino, love chula rasigo na, isa hiba 2025 December la, hiba tati around che munde, isa kuki ko akangsa, ronam chikona, siramba Jesu Christa za sorosono, Christa sorono bata, siramba na autsira na maronam ko na maroso. Kadang tsili na kang haja atong kyona ronamba abina Jesu Christa za ibalimila roso sono. Nakukila ko na akang la Christa za soroso niya kalang nakuki ko akang sa ronam chino sa tale. Maronam kalang hatsala za masronon ko. Nakuki iya kang maronam kalang Christa za hatsala masro chino. Hatsay ko na 2025 kang Christa za nakuki ko akang la soroso niya kalang ron. Adili na tige ko na isa na tsati ayong muna wade. Isa kuki ko akang ronam chikona. Christa suroba kuki ko akang kado sano. Hiba yu ikuna chechore ayuchirabam sirambana mawachang.